isa cia Vilingi Wa Mauvoo. Ni saa umwe na nusu saa cia ukwata Vilingi Wa Mauvoo nina wikwatio kana utwenesa chumwani kiu na ni watinda nesa wakatano wa umundi matuku miongweli na ana mwaini wake ili mwakani wa ngilili miongweli na itatola niguo wakatano wa mothia wa mwayo wake ili nutungia movea nundu wa utwikithia Mutungu TV ngwatanya mukamba kisese chaku cha kumanyithia kila ivinda katwamba kunengelelia alatukumbanisye kwa ukuvi alatukumbanisye ni vamwe na Musumbi Dr. William Ruto kwenda ngaliko ya ulei kuweka kumulunga kila ivinda na kumunenga uthei wa kuthukuma. Maskwota kisioni cha Mbivilani kutwa isi miatianio nginya kiseseni chavo lisi cha kanyonyo mayenda mathini kwa Vilingi Wa Mauvoo. Muyumbe wa Kaiti Joshua Kimilo kwenda silikali yose matambia mame tukikuitana ene ndinanza. Na munini wa gavana kaunti ya Masaku Francis Mwangangi kumienda silikali vetange ngui Kisomoni. Vilingi Wa Mauvoo. Ni na udho chati umanithie nyenito wa Robert Mutuku na Kesharo Ndinda etwalila mauvoo kwanzia ya meko. Na tuyambia mauvoo maitu ni kana Musumbi Dr. William Ruto ni waweta kwa kana ndeitikilia ngaliko ya ulei kuikala itula muti uthukomi wa silikali yake. Wala waweta kana yu vinda ya uteti ni tukitwe ni vinda na kana yu maendeye na kumanza nzia kiwathukanyo cia kukilia ukwati. Musumbi Ruto ni wamwenda mutongoi wa Azimio Raila Odinga au manwevyo na kulikilila utongoi wake. Waweta kana anaina ivinda ya kilungu cha miaka 5 itina wa handshake na Musumbi uthiumuye wia na kana yu alite onenga Ruto mwanya atongwe sie na kuthukoma NND. Mwandukitwa mauvoo Jelina Museno ende na utumbanisia mauvoo asu na itwithiwa tiunengelelia o tuende yete. Tuisonga na mbe mauvoni angini kanae kalima kisio changu utani mwingia udholoni wasua ni makule silikali nene ila ya kaunti na ndumango ya ulau makwatane na kuitana manigwa kumanwa na nza ila yendeye na kutolongania kisomo. Ainena na Mutungu TV skulu ni wa musingi wa Nzawa mwalimu nene wa skulu ni waweta kana manigwa na makunikite muno wala nake muyumba kisio kiucha osinguna waweta kana no kuende ya kusukuma kuisila mbungeni wala nyo wa maskulu kune waliu ubithiwe ni watungi wa Lina Musangi na mauvoo. Utongoi wa skulu wa musingi wa Nzawa ula wibodini ya ngutani mwingia uthiloni wa sua kwa yuno lasimika kuwia manyewa usu kithitoni kia kumenzi ya Nzawa vala kisio ki kitanakusia mbuona vanini na kwa kie nza kuikinyia monome siene uvamwena maskuluni kamemekani katambuka skuluni na vala tuedhewa na ivuso ya kunena na mui wa skulu wala waweta kwa uyuta uminite kwithiwa chewiyane kumana na sei kwa mwani garama ya kutho waliu wa kuwia siana kwithiwe thina mwingi skulu ino na bwetina asima na kwatianite makaumia liu makaua wa kuua ba skulu lakini bana ndio kuoma wethi alasi mahina kibu no kuola musi kuileu siada simina matuko 3 sitae siabikaku ni ukoma no kana kakulu ikyao kakwase mena matukwana matae liwa athali ta musu onge ndeto ila cia kwatomba ni mwalimu munene skuluni na vala waweta kana maumu ala methiitwe kusiana mbingi tasiambite kutia skulu kumana na Nza kindu kila kitonya kuweta ukuna munene masomoni tikethiwa na program ya feeding ila nitwambite vidalina bwetina na waende ana ku affect maundu ma school kuka kubikia ta sinwa ni program atwambia kuuya wana uso itona drop kuma school na inge wana performance yekathea wethi ondula tunasuani akwe kanesa then wa masomo masiana situ then wa KCP ona kisomo cha CBC na cha JSS kana junior secondary school kikethiwa na wito kwa kie serikali ni cia kudo kumetana na Nza manyua skulu ni kithitoni kia kukwata mbau kisomo jiboka asa mwanza siabika tuweka usulu twanenge kila kana kakunda okakombe okamwe nundu wa kuungamia thayo tondu kuya musisimbingi sitha ite tayari ju itu kule serikali ya leo likilela undu wa leo
na ti skuli yanza yoka iskuli sio zetu asisia tweko kunikeli kwena thina mwingi pio serikali yalo kelelo ndo wale siana isio thela inza nuno na siana bingi kwa wesi thela ikomete ku ikwethe isio ikyoya ko itu okulia atongo na ndo alangi malikile skuli na liwe to kuma skuli onaone ngano ko kando wa moli wetu skuli ya nekenda bebe yonde ya serikali kuma ya county kubikona ya national government makalikile laundo na makosa mwanya na kunenga siana usito school nekenda siende na kweli wana Mauvoo ibinda lila kusoma Muyumbo wa Kisioki ule evikete skulu ni ukuvingwa mradi wa administration block ni waweta kana nukuthake mutalatala mbungeni wiki twendete wakumeenda serikali ya mbisi so ya kuweta leu maskulu ni hawa wanafunzi hata sijui kama watasoma. Tafadhali nataka kuuliza Gachagua, manake you are in charge of that special program. Leteni chakula huku Mwingi West. We have got no other options. Otherwise, mutaanza kusikia watu huku wamekufa wote. Na tutakuwa actually tunaanza. Bado mimi nataka kuhimiza serikali and this one should go to national news. Tafadhali fanyeni hivyo. Tusaidie watu wetu na chakula na watoto wetu na chakula. We have got only a few months towards rain season. Na nasikia hata haitatosha. Utauni wathoke mashirika matema kiserikali ovamana mivengi vikie kumenzi enenze amina nda nzika yonisia kumetana na munyao. Hata tunaomba miradi ya maji itiririke huku. Manake ile ambayo tumefanya ni chache mno na itatusaidia. Ukulio no wende kwa serikali ya yolo ovamana la ya mituko ondomana ndomango yolo mavikie kulikile na kumeta na enenze ovamana sia skulu nanza ngoripota Vilingi Wa Mauvoo kuma skulu ni wa musingi wanzawa wodini Anguta ni Mwingi wa Dhuloni Wasua kaunti ya Kitui ni Lina Musangi kumanwa na kuongeleka kwanza na mwenyo isioni kwa lokanyo mukoni wa Mutalisa mbungeni ya Masako Olaingi na MCA wa Matungulu ya Dhuloni Wasua Rafael Nzau ni wavingwa mulati mukuve wa kombani aliu kunyaikisia alavinyiye ninza kisioni chake isasoji avingwa emwamba na tongo imandini kuma makanisani ondema Matungulu balamedhiwa na mboya si mwanya kuvoya maundu kwa lukanyo alame kumbelite enendi na ndi ya Kenya mwandu kuitobo ni mutisia nukuelesya atongo imandini kivathukanyo vateku wathulona imwe kuma Matungulu kaundini ya Masako muthenyani wa mutheni maithiwa na mboya si mwanya afala yatubuna ila Allah esia tuwa kisukioni wa dini ya Matungulu ya Dhuloni Wasua mainena nisekana kuvoya maundu ala makonetie nthi ya Kenya wivuthini wa munyao nanza na maundu alangi manena uvinyi ya enendi msi ya Matungulu ya Dhuloni Wasua Rafael Nzau ni wawetakana enendi ingine mavinyi ekwithiwa kwina nza mbingi ingi matanavi kiana ukwata kindu itina wa kuimakana mbue kwithiwa etana uwe isioni mbingi na kii kimwe cha Matungulu ya Dhuloni Wasua ni kimwe kina enendi ingi ala maendena ikumbelwa ninza muno Matungulu West nitutheke iwe mwana kana nduvine iwe muno ninza kwanza ama kisikio ni mwana tamu ya vini we chief utawatoa mubaa wako mabanda ya umandi muno na ya umandi kwa upi kuthuku muno na icho inaisie wabika mwizo tio nginoka lilikana peazi atu sioke manzoni nasema Matungulu West tusioke manzoni tukoma nei tuvoye na kuma na kwithisi ile yunasia nondo tuna kanisa not tuikiama kanisa onde nicho kitumio tunekeye ma redeemed ma Catholic Islamu makanisa onde ala tuthaitha mwe yula withayo mboisi ya muthenya ni omunthe maikwatanisa na kuvingwa mulati wa kumeliwa utethio ula kwitho inengana na ndumango ya luo vamwe na atongo ikuiene nthi ma Matungulu ya Dhuloni Wasua naumie na yesi ya ingi ya lango yasia tuoka tuamino hoya baba tukongelo ndungi watu mandi andu maitu liu ala matetonya
Rafael Nzao ni wamenda enendi kwithwa na ngo ya utethanya na kumatethesia lama tena liu kwata kindu na enendi onthe kwikithia kanava yamwe manavinyiwa ni nza icio nicio na kutumia nza cio ila matona umatethia hata kumaumilia kana kumatethia na kininio kila menacho etha wi mutui mekishua wa umala kana ka mutui ni wa manaikai nundu twiyiye muno mbiyo cia kayava angi meki yokuta Ewe kana tivyo kwa unye ndina isie tubunzie ima okutaso weze ile ya withi ukoma ni wa manakana ka mutui ni kaiye nundu na tuimandana kwa ndo na matezi mutui woto no koma nakana sokoni no ndizika naye ka mutui wako ile za tuisene tukamana kuyane kwa mutui na kuikindo kutwa weli kukwinanza na nenge no kulilie okela mwase mwe umeanisie na wala wina kaindo kanini ndakaike jirani wake akomenanza oini kweka watene na mwolelo kaindo ayo wiosiana kauti okazio Tambeya weta usie kwithwa serikali ya kaunti ya Masako weta nambisia kunyekisia enende luisio ni kivathukanyo na kwithwa utalo munene wa enende wende na uvinyika na kiki itethesia umatambia lame kwithwa maoswa na kwikithia kana enende ni makwata liu isio ni sionthe twineki nundu akwithwa Masako tuineso nengo liu wa molio wa serikali maseite yeki tui na itu tuikumia baba nanenge tujewa tutethanie father ndo kelasi umisi olonge aho atona kwata kindu na no tutone nitwinengete mithenya tukasia twibika matuku 10 niguo tukokoma nenge baba tuwane liula uketha koma netu na twenda kumya liu onetha no wete nusu kilo tio liu twenda twetwe mutsele na mutu na mbemba Otahuni wamenda atongo yonthe anyuve kutongoesya mwenende na weki kuna ulunga lumwingi na ukwatwa ni mathina kivathukanyo kivu kiumo ethwa makavikia no vinye ya mwenende kana kuvitha ya mwenende ula ni mukuni wa kura ni wa viongozi wetu kama wale watu wameshika maofisi mnafanyia hao watu kazi ngai yake usungi wa mituki mundu atika no ukwete basari naye mukuwete atwa kwake ndethe na mbesa mbingi indi nake ngai yake umaibithia male 10 nundu wena mwethitiwe kanza Utongo TV kuma Matungulu kaundini ya Masako nyene tawaboni mutesia na indi za niende na kuomesia enendi sioni kivathukanio cia kwamba wito ndo umwe na Kenya tikwatika na serikali ni kuikia matambia lama ilite kuona kana enendi ni matetheka ili kama undu ni ma kisomo ni kana ukunikilula wikiwe ni kundi ya kukitia mwana wa kisomo ya elimu bora wonania kana vena maniwa mainyiva ngilima nana matema skulu ni kwao yuna serikali no ikilitie ukunikilio ingi weta kana maniwa ngilima na ili maine yandikithia na junior secondary kwende na kisomo cha CBC grade ya Mwanza na angi ngilima na ili maine yandikithia na form 1 kwende na kisomo cha secondary kinukila kiende na kusanya muno mwandikwito Benjamin Mwaka ena livoti Ikundi ya kukitia mwana wa kisomo ya elimu bora working group yenda serikali yelesie niki na kikodo muno nthino wa kwete wena kisomo ni cha musingi ikundi riri inena na ndiki mauvoo kwi umuthi ni aweta vena utalo wa mathiwa mbe wa ngilima na ana hala serikali itaweza kuelezea niki matema skulu ni oyu kuendesha kisomo cho. We are gravely concerned by the low student enrollment and registration in grade 7 with the rate currently standing between 60 to 80%. And the big question remains, where are the rest of the students? In real figures, this translates to around 200,000 students who cannot be accounted for. With regard to Form 1 transition, we are still asking, where are the 20% of the students who are supposed to transition from Class 8 to Form 1? The ministry has not accounted for nearly 200,000 students. If they are running away from a failed system, what is the government doing to address this? Kenyans demand for an answer because this is the obligation of government. Ikundi ni aweta kisomo cha junior secondary ho yuki na maumo kauta
sukulu mbingi ona iyingwa ilasi cia maniwa vakuve mwai umwe kuma masukulu mavingwa na amaniwa meyandikithia. There is still a huge gap in provision of the physical infrastructure in most public schools, including inadequate, insufficient or non-existent buildings and furniture, and this is compounded by their accessibility for learners and teachers with disability. Utena ilasi vena kiliso cha alimu heanuma kusomethia amaniwa ma grade ya mwanza na alamevo maina mauvundisyo makuyana makunenga amaniwa kisomo kina wereanu cha grade ino. The number of teachers recruited for junior secondary school is grossly insufficient, and it remains unclear what the status is for the 30,000 that the TSC promised to recruit. We remain concerned that the recruited teachers have not been properly inducted to deliver on the CBC junior secondary curriculum. If you look at the curriculum framework for junior secondary school, particularly grade 7, those 14 learning areas and other 4 electives, we are saying it would be very difficult to have one single teacher handling all those learning areas. Kukonya kisomo cha imanisho cia yulu ni mawetano ngina serikali mbene yikie viti kulumililia myoloto ya kwailia kisomo ki valamenda imanisho hii nengwe usuvio ni serikali ki ilovia. One thing which is very clear is that the management of the universities and the financing remain an eyesore. Why is the Presidential Working Party on Education Reform silent on the push which is being seen for privatization of public universities? Is that not an area that they should be addressing more and more? The move by government to privatize education by raising university fees and failing adequately finance technical, vocational, and education and training institutions, this must stop immediately. Dilivotia Vilingi Wa Mauvoo kumava kauntini ya Ilovi nye nitawa Benjamin Mwaka. Maskota maikundi ya mevelani alamekala kithekani cha Kanyonyo kila kikilioni mbunge cha Kitui Ruro kauntini ya Kitui ni matwai isia miateanio ya Mugo nginya kiseseni cha volisi cha Kanyonyo kusikumia mawisa ma volisi kutumania Mugo kithekani kiu. Maskota asume weta uvungulu wa Mugo wikathi temuno mawikaloni mo na kunyamawa ni makundi ya langi mekithekani kiu balama weta kiyocho kiyethi twekiyoswa kwa uito mawisa ma usesei. Onesimus Chalo na Mauvoo. Amemba meikundi ya maskwata ya mevilani laithitwe jikala kithekani cha Kanyonyo kila kikilioni mbunge cha Kitui Ruro ni matwa isemia tani ya mumu vaka kiseseni cha volisi cha Kanyonyo kusukumia mawisa ma volisi kuma kiseseni kiu kuosa matambi mametuki na kweto songio wa muthi wangu senisila siithitwe kithekani kiu na kweto vungulu wa Muguo. Amemba meweta methitwe menya maoni makundi alangi ma maskwata mekithekani ki na makuna livoti kui maofisa maosese imaithitwe meikwato songio na yumi ateni ya kusukumia kwithukisho kwa kiyocho ni maofisa maosese. Amwe katika alama itu ni mochema tukeuka methe amenzu imbai. Na tuwa juu kuna ripoti pa Kanyonyo police station pandu pa mose action ya ututeria. Majambi ya kutuna maasya. Pani po wana mutia kithekani tuwe beko wana mutia kitheka. Na pani tiwe tuko kite. Lakini andu asu kwe umunde ni mendie kupungusya mwana wakwa ula wetu wa James Mwema. Na methe atebo ula moniene muka. Makunie simu sana na nusu usyo tukunela ni kwa tie ripoti yesu. Undu serikali hapa Kanyonyo itona kututeja. Nundu amwe meitu makwatwa to munde umwe witu akomie polisi ya matu ya Machakos. Ule kwatetwe. Ni wa kunie simu mzebura ya mina kuwawa. Na ndo asu mekolesu ino tudhinia. Ende umunde utukuwa munde akoma polisi ya tuikaniwa ni wa muwa wasyo. Na yukendo kini kiotu kwenda serikali. Ili kilile kwa ndani. Amemba ni maweta kwithia mavatu kuwa nyamosi ya kithekani yu methe nyamu imwe siuwaiwe na makuna livoti kwi maofisa ma volisi mamethitwe meitalilwa mavitio makuwa nyamosi ya kithekani otondo makwelesya kuvika vuvuyu vani twithitwe twina thina mwingi muno twina vuvyu
ando mitu makuka makoswa makwatwa na mamina kukwatwa matwa bayanzini hivi twambotia mandu ala monde twina mobyu na mezoka azuma mandu azumitu makwatwa twaluka kula twathi mezoka tina meko kwa kwambia kutongea nemo na twakuna report andu azuve action makosewa na serikali kindu kichonde ni chene kwa utwikata nikiyo kitu twete ba kanono nikatu tone kutetheka ngini maweta siko sio vithuka masani motuku ni makundi alangi sithitwe sikathi cha muno kithekani ki na kutamba icha muwo otondo makwelesya ni kunena muwo ithio twokite kwete muwo ithio tuyokite kwete mbala na nye no kito kwara kitheka ni me ciana ciakwa ndi mume anokite kwima ende yubau ndibatwa ndibekala ona mbe kitheka chakwa kinaikite na kekite nye no kito ku complain nitungiwe kitheka chakwa ichatewe no andu asu na twenda muwo ithe twikwenda ndeto mbingi twenda muwo kuma na mekulule amakwani alamwa mamemba maikundi imethito nayo ni kutumitwa matethwa na evinda iania kutwaisya maundu monambe na yumenda serikali kwithukisya kiocho na kweta usungio wa muthi wa ngusanisyo ii na kila kikundi kikwikala kithekani kikwithukiswa ni maofisa mosesei vatekuva kuswa ninanangirwe evinda matuku mengi nanenge evinda thakwa matuku ala monze nanangire evinda ndiona kinu ngukwata no na manza mbezo kwa mbezo zirumanze mbezo twete kotini bigia withe twinoye evinda ila twanangire tinge nendie na evinda ya miaka karibu 3 nanangire zonze kwa ndi manza silingi ngeke amuko ni manza silingi nenengete lawyer twendete kotini twibe lawyer tukazile kwa ndeze nezile achau andu ala motungena no mwene motu byanange methi makwiba silikale kwa zetu kwata tukwambia utinda twananganite evinda kwanangane utunge no tonyo kwa twalika kanyonyo police station watwike walika mbeza umangili bibiti na bandu nandu na ikoti ndu nekata twazia twendona ngani atwa wekoti akwatwa atwa koti tukwa mungani ondo kwatwa nikikitu mtu kwenda manya nikikitu twaita kwezi kitu kinyonyo sitakuanda sitoanda nduliwa twekwenda polisi kanyonyo itutethesie Delivote Vilingi Wa Mauvoo kuma Kanyonyo ila Kitui Rural County na Kitui ni Onesmus Chalo mubea Onesmus Chalo na indi kwate kanaki ochucha ikali ma mevelani Kanyonyo nikikuwika na muwo kutongiwa ni kanene ndiasu mekalanie na ngwatanio twambothi umovanini itusekethete na mauvombe na udhocha ndini wa kilungu cha dhambalala ndume numenete kukuthukiwa ni kiveti ona tho mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu ume maybe no toothpick kama tumiende twesu numenete kukuthukiwa ni mundu muka kila kikukia kila wathandatu kwambia saa ile na nusu cia wiyo ethwa wikalatha yukwenda ethwa ni mwitu muthenya umwe katwawa withie wiungua mume waku wiungua mundu na ethwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona etha ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa mugo ndini wa musinundu no mena kulea kutambulika na mapinda mengi cyo kutumiwanda koa ni kana mumana eo chao wikala life with a control nunu na bakao kale na control da yundu tonyekani kulechu itende yanso itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka uthambe onde uyani mwitu awe ande wakomelelie mwana yonthe ometoke ni mutanisia wambie ku depend na eva uisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nonge usungi wani yako yanza ni mauso wesia ni we atikope Goshen Medical and Technical College Thika ukwate diploma na certificate ya course ya medical ta nursing, theater technology, health records, orthopedic na trauma medicine, nursing aid, medical engineering, laboratory science technology, community health and nutrition. Courses ya technical skills ta catering na hotel management, food na beverage production, hairdressing na beauty therapy, kana cosmetology, fashion na design, ICT na computer packages vatendevi kwa amanyiwa maito. Ndevi sito nesiane ya muvuko wako
waku. Mitiani yito ni ya NEC, Nursing Council of Kenya, NITA, CDACC na ingembinge. Netumanthea amanyiwa maitu attachments na twina nyumba nzeo na ndeu cia gukoma amanyiwa. Twithi kama kongeni lelu ni wa Garissa Highway itina wa Leather Industries. Wosa ni wa mwei wa katatu na mwei wa katano nuendeye. Tukunie simu kwisila noti mwanza itano noti ile ithanthatu ina noti ina kana noti mwanza ile mwanza kenda itatu inyanyanya. Goshen Medical and Technical College Thika, empowering future professionals. Nina udho chengi twendeye na kumanithia na ndio nengerelia mauvola ni na unengerelia vumbeni ni kana Musumbi William Ruto no wetakana ndetikila ngaliko ya ulei kwikala itula muti uthukomi wa serikali yake bala wetakana yuvinda ya uteti ni vitokitwe ni vinda na kana yumaendeye na kumanthanzia kiwathukanio cia kukilia ukwati. Musumbi Ruto ni wa mwenda mutongoi wa Azimio Raila Odinga au manwe vyu na kulikilila utongoi wake iwetakana anaina ivinda ya kilungu cha miaka 5 itina wa handshake na Musumbi uthiumwe wia na valayu wailite unenge Ruto mwanya atongosie na kuthukuma enendi. Mwandiku itwa Jalina Mose ena mauvoa. Will have invested close to 200 million. Ruto no kuetakana ndetikili ala mengalikoni ya ulei kwikala maiko so uthukumi wake kwi enendi ma Kenya aimutula muti Raila Odinga kwa kutoisya maandamano vala wa mukanya au manena uthukumi wa serikali yake aiwetakana naina ivinda ya kuyana ya kwa ile maundu nthini wa miaka 5 ya handshake. There is no need for others to threaten others with demonstrations. You had 5 years of the handshake shenanigans. And that is the reason why the cost of living is where it is today. I have stabilized the economy. I am now dealing with the cost of living. And we are not dealing with it on a short-term basis. We are dealing with it in a sustainable manner. And the fellows on the other side are not going to give us any lectures or any lessons because they have none to give. If they had any ideas, they had 5 years to implement and they did not. Na rais, hawa watu tuachie. Tuko kwa kambi umetufungia sana. Tuachilie. Mimi kama generali wa UDA hapa Mombasa na jeshi ya nchi kavu tutaingia tupambane na hawa watu. Ni wawetakana yu vinda ya uteti ni thelu na yu akwete kumanzanzi ya kivathukanyo sia kwa ile ukwati na yu Raila ni walite kuivetangana na mitu ya kuvuthi isa serikali yake na kumweka athukume enendi. Sote tumekubaliana mambo ya uchaguzi iko nyuma yetu. Nafasi tulioko nayo sasa na ndio kazi nimekuwa nikifanya kwa miezi 5 zilizopita ni kudhibiti hali ya uchumi wa taifa letu la Kenya. Kavindani kwa munini wa Musumbi Rigathi Gachagua ni wawetakana maandamano ma Raila ni matumita akwata wasi munene ta uwa kwa semanya wa muungami wa maundu meko ne malelu ilembetani ya Afrika ndini wa ngwatanio ya Afrika. Yeye amekuwa na kazi kubwa ya African Union Infrastructure. Amewacha hiyo kazi, ameenda maandamano, amefukuzwa kwa hiyo kazi. Si maandamano yanamutia hasara? Hii maandamano amefanya zaidi ya miaka 20. Kila mwaka anapata hasara. Sasa alikuwa na kiti ya Afrika, ndio huyo amefukuzwa. Ameambiwa hii mzee hapatikani kazini, ako maandamano, ako kupiga kelele. Hata hiyo watu ya African Union si wamefanya vile natakikana. Uwo kakavindani kala maithi wa maivingwa kuambiso kwa mulati wa gas kisioni cha Dongo Kundu na ula ni ngwatanio kati wa serikali ya Kenya na kampuni wa Taifa Gas kumanzi mutu ya Tanzania mulati ula ni wa kimaza cha shilingi bilioni 13. Tuko hapa kwa sababu tuko katika safari ya kumaliza umaskini katika nchi yetu. Mradi wa leo ni baadhi ya miradi ambao tumepanga kupanua maneno ya viwanda, kupanua maneno ya biashara na kupanua maneno ya uwekezaji. Najua hapa kwa Special Economic Zone kampuni zingine zitafungamana na uchumi samawati ambayo pia itakuwa muhimu katika kuinua hali ya maisha ya watu wetu. Tunataka hizi ajira zifaidishe kwanza wakazi wa Likoni constituency. Pili, Mombasa County. Tatu, jirani yetu Kwale County manako tuko jirani. Tuwe na hiyo circle ya kuenda
Musumbi William Ruto ni wawetakana ni makuikia malonyo memwanya kuikithia kanetu ivikia mwaka wa 2025 kila mwezi ukethia wina utonyo wa kutumia gas kuitana enendi na mau ala metawe ni siuki na kusuvia mawithu luliko na kulea kutilanga miti ingini wumwe mwamulo koti kutheswa kui gas ni kana kila mwenende ethiwe na utonyo wa kukwata gas kwa dhoa munini. Mimi nataka nitangaze hivi ya kwamba ndani ya miaka 3 ijayo serikali itafanya kazi na wale wote wahusika tuhakikishe kwamba ndani ya miaka 3 ijayo kila nyumba katika taifa letu la Kenya itakuwa na mtungi wa gas, na tutahakikisha ya kwamba bei ya gas itapungua. Ingine wawetakana ni makuikithia kana mulatu wa Silanga wa Mwache na ula kauntini ya Kwale vuma na ula wa Mzima kauntini ya Taita Taveta ni wavucha kuikithia kana enendi kauntini sia Kisuani ni makwata kiwicha kuyana. Gilivote ya Vilingi Wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa ni tawa Angelina Mose. Muyumbe wa Kaiti Joshua Kimilo ni wenda serikali nene yambise kuikia mivango na mitaratala ya kukitana na nzaila yevo na ila itonya kuikathi ya mono mithenya yukite itono isio sia Kenya Kaiti yemwe kwa maukwata ngetha mbwani MUTUKU. Kimilo anena ukabindani kala eikumanite na ine ndi kondu wa kuanya checks sia basari maofisini makilio mbunge kiu alame Mokoyoni kaunti ya Makueni otono mwani kwitu Caleb Chalo ukuelesi. Moyumbe Joshua Kimilo itina wakikalo cha kwa basari kwa maniwa makilio mbunge cha Kaiti ni wose viso yindi ni wanena nyame moko imwana andiki mama ovo kumienda serikali nini kuikia mivango kauta ya kuikithia kana nemeta na enendi nanza na mwana kuma isio ni ile na kwa tambua kana ngetha ya kuyana na vala ingi wenda etho ime fertilizer ula unenganwe na one itina wa imikuma Kaiti konenga na livoti kana liula mavandie na fertilizer ula manengetwe ni serikali ni womie kwa metoki itina wambua kutia o kwa vanini tuisikana tweteleza nene ila yukite bado na nikula serikali nikana jiwe ya mialama na kwatie leu na ku Rift Valley na ku Central kula kwenda leu nikana manya eche makumbeni maitu nikana windie para twelekele nitwenda na kindu na nikula serikali ngana leu skulu nzaira yukamba nitwaema kusisia nitukwiza kuwa ndo makwite ninza ndo kwena nza nthuku iyo nitunenie na ministry atwamea maisie area ilata tukwata ambua nini takukwito pepa fertilizer la waili tekwitha wako kwitu nikwitha andu alama na bandite matekite fertilizer usu ni makethie kindu lakini alama nekie fertilizer usu mbeba ciumie bio nundu fertilizer itakwenda mbua mbingi kwou matunenge fertilizer la waili te na muthanga bitu na climate yako kwitu kavindane kaundongo ino ni enda ali mwanene maika kwesiana chumwane twathi akikithia kanona icha wa basari ya kimanze cha silingi milioni 28 ni wambesya na vale seso yeye kukwatiwa kuendea ngina chumwa twathi kilango asianika na umuthi tunenga na 28 million ila tukuishi umuthi lakini total na ilo nenga na 55 million ila ni plan itakulinga na application ila ni nasio kwa hiyo tunenga na umuthi itunenga na ingi wakatatu na itunenga ne ingi otwendeye kwa nonu pesa yukite niongwitha nenengane kwa hiyo umuthi ni muthina wa mbe watu ambio nengane na nikuli alimu onthe maikato lunja siana mambe kweka siana cia mbosomanga na nengane basari alimu mambe kwetela siana cia mbosomanga na basari tungitha na nengane ni kwenda kila tukwenda tuenda withitwa twika kisomo uneni wa muyumbe uyu lwanza na kisomo ukakavindane kala isio imwe cia Makueni simu isio ni wa kwitha na anza na ingi sio kusia anza kumano na mbua nini elena kusuiwe na indi munao kwikathi ya okwa muno. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi Wa Mauvoo kumava Kaiti kaunti ya Makueni. Serikali nene ni yendeka yose na wito maundu meukonia kisomo nikana kutangia amuika alama ende na kunyama ni kukosa kisomo na mautuika matethia witanoni kuma kwa munini wa governor va kaunti ya Masaku Francis Mwangangi ulawane na umbanoni we mwanya wa kunenanisya mathina alame kalilite amuika va kauntini ya Masaku. Daniel Mwangala nukuelesi. Mwangangi ndanena na andiki mama Mauvoo na waomba na we mwana na atongo imamu ikava kauntini ya Masaku ni wenda serikali ya kati yose na wito maundu ma kisomo nikenda kutangia woni wa amu alama imanisioni sia yulu. I ask the government, the national government, there is no way this country is going to be transformed unless we take our education very seriously. To that end, we know the last Jubilee government
emphasized on vocational training institutes across the country where students were to go learn freely. I ask the government to continue with that policy. It's very important, but not only to continue with that policy, but also ensure those institutes are equipped. Inki ni watu la muti serikali isu ya kati kuisela muvyani wa kisomo nundu wa kuendea kulekelele imanisho sia yulusi ende na kuikumbilwa ni makwani na si kwitha maende na kuiwa muyo wa kuivandivisie yulu. It is so sad and I'm concerned, just like a parent, like a leader in this country, that the government has allowed our public universities to accumulate debts to a tune of almost over 60 billion. I think the question of management can be addressed, but at the same time, the government should ensure education is as free as is practically possible if we are to transform this country. Because it is through education that we are going to create organizations that are going in turn to create employment and assist in wealth creation as a country. Uneni wake ndu kwa tumba uni MCA wa Kinani Mathata ni Francis Kavyu nola wachele ni Grace Bahati anamadha nakana nimekuendea na usuku maitaratala mbe wa kikalo cha mbunge kaunti ya Masaku nikienda kuendea na utethesia Muikava kauntini ino. Kwa ila tukwa na from the government na organization ila sikuka sienda tukwatianie tambunge ya Masaku ni tuthukumana kwa bamweni kana mayuthi maito mabikie na kukila na kumandho tutona kukwatiania kumokilia ticho tikumanda tuwe aba lakini also kumanda undu tunamomatona kulika utongo ini ku Masaku kana o Kenya yonde. So chakwa ni kunya wetano kwa andu mamuika kuma kapa bala Masaku ya mbee kuthima singa kibao ni ko yanga likoela tupake ne akitui ni meyumelie nondo baimundo esoko kwosa nyumba akuyauka nondo myanya no ni menini na ne ya kungangania so mane na itina akigalo kimwana kila kietetu vamwe ni ngwatanio ya International Republican Institute vala director wa ngwatanio Felix Mambo na mutongo wa Muikava kauntini ya Masaku Mary Mutula maelesekana mekwene na ukwatiana na Muika nikienda kuikithia kana haingi mo maina yenda wani sia umila na alama tena mawia kutetheka county IRI na sitiri dada na amuika ingi ala tuenda kuona maendeleo isienu situ na tutona kwete investors ndini wa county itu nundu maundu ma climate change ni mwe nundu kutrelete kwitha na kwina sua thingi kwina liunesa na niwa moyo nundu serikali ni amina kwasa ni kusupporta Muika mupango la tunego munene muno programu nino ni kuensure kana mheshimiwa governor waitu ena munini wake mipango la menayo ya ku make sure youth maitu ni mathi katika vocational training centers mipango ya make sure kana youth maitu mashirikisho kwa michezo mipango la kuhusu pia youth maitu me empowered with no makune economic activities on their own with ni mayungamia kibiashara. Daniel Mwankela, Mutungu TV, kumuva kauntini ya Masaku. Muka wa Musumbi Mama Rachel Ruto yuni wa mutongo imweo kana patron wa kikundi cha A2 cha Kenya Girl Guides Association itina wa kikiwango vya kuyo mondi ndini wa chathi kila chatwa iwe kanisani wa Sita Mkarin musini wa Ilovi. Mama Rachel ni wadha na kwiki ya kithito maunduni ma kwiki ya kana kakeli tuvinya vala ingi wakathi ya ngwatanio hii ya Kenya Girl Guides kumana nasika yosio siya kwiki ya aka vinya maunduni meki wavukanyo. On my honor that I will do my best to do my duty to God and my country, to help other people at all times and to obey the guide law. The Girl Guide Association is testament to how a movement can be formed out of bold and decisive steps towards doing the right thing. Nearly a century later, the Girl Guide movement is growing stronger. Ladies and gentlemen, the effects of climate change are bare for all to see. The grim situation Naindi kwa mavuasi mautongu mweo wa Girl Guides Association ya ndi ya Kenya. Wewe tuikilangithi wa Vilingi Wa Mauvoo tukumana ingi saa 3:30 tu manithia Mauvoo anangi kwa ulikunya nitwa Robert Mutuku nake Sharon Ndinda atwalila Mauvoo akwanzia ya meko kwa uyu tiwanisa.